Hili kaiburutan, ta isuti kadapkenan, a probinsya di Pagilian. Gaputi kalawana, isunga pinagkapakda, Benguet ipugaw bontok, kan kalingga apayaw. Ilimijay sagada, nagaduti turista, jay bontok di kabisera, ta ijay di sentro na. May samet akapintasan, ito'y sana lubungan, inagdan akabite, raster ses jay banawe. Kakabsat amaday dayaw, inkaman ipasindayaw, tattao jay ipugaw, na respeto ken nadayaw. May samet a probinsya, makuna akalingga, nagtitirag ti agungda, nalainda pa'y agumangsa. Iliday apayaw, awan kanuti agtatakaw, agkawara ti karabaw, ngamawan mati mapukaw. No panggap ti kay kayo, nagadujay 102, kano kaya iyo, ti Repulyo, Mountain Trail papanan yo. Napesat ababalasang, nagadujay kapanan, no panggap iti bukod, mapan kayo ijay bukod. Numinas iti silaw, naglawa jay ang buklaw, numinas ti patatas, mapan kayo ijay bugyas. Numinas ti balitot, tilex balatot ken antamok, numinas iti gamban, ijay lepan kumangkayan. No aduti tattao, maskarkaro dito'y bagyo, ngamawan kano sirbin ti bagyo, no awan ti basurero. Saan yu alitlipatan, tay lugar
Iwag sinatuan Syakyak tun marami Tanong agayata Ingganat mauyos tuy angin
sabong ket siyak ni kulibangbang tumaya badumanon amang sisip itabanglong sabong nga apagukrad biag ko palubusan nak tao mayakad agsadsad tasudi tadayat No kaarikot sabong ket sikat kulibangbang jak pulos ipalubos nga agsadsad katoy ikot tangay ket pagkaammo agulibam tutoy puso ay adaywan na paingarod ta jacket marurot kastoy gayam ni ayat nalakaan harigat no di mo pa'y nagunod di ka pa'y napagtenna ngem no napasukumon ragsak mon tayaglayon ay wanam ngarod an nadam tatapno nagnayon kaarig mo tay sabong ket siyak ni kulibangbang tumaya badumanon amang sisik itabanglong sabong nga apagukrad biag ko palubusan nak tao mayakan agsadsad tasudi tadayat No kaarikot sabong ket sikat kulibangbang jak pulos ipalubos nga agsadsad katoy ikot tangay ket pagkaamok agulibang tutoy pusok ay adaywan na paingarod ta jacket marurot kastoy gayam ni ayat nalakaan harigat no di mo pa'y nagunod di ka pa'y napagtenag ngem no napasukumon ragsak mon tayaglayon ay wanam ngarod an nadam tatapno nagnayon Sagaba tirigan gapuken ka sindut pudno para kaniya kisukadi wenno sika nagururaya uma no amot adung tengka sika kumat kain inangaw ken kakin kinatawa dumteng kung ipanuin makasikan tulog laeng ipudno para kanyak ay anyan na naglagsa pilpilitek alupatan tuy puso ka nakaserkan kaya't
nagurayak kuma no amok atong tengka sika kumat kain inangaw ken kakinting na tawa tumteng tuti panawen baka sikan tulaen di puno ang para kanyak ay anyan na nagrasa pilpilitin kalugatan tuy puso anakaseran kaya't ku amaamuan abay ngamin nga itakalan dumteng tuti panawen baka sikan tulaen di puno ang para kanyak ay andyan na nagragsak pilpilitin alugatan tuy puso ka nakaseran kaya't tuamamuan abay namin na itakalan kaya't